gisagara ca Bujumbura ba mustanteri ba chef de zone bakuru b'imitumba aribo ba chef de quartier bantu mutwara abanyumba 10 nagomba ndababwire ko nyumba mutiyumvira ko igisagara canyu coba kiri mu minwe y'inkozi z'ikibi uko no kwihenda gukomeye kandi gukomeye nukuvuga ko umwana w'umuhima arategura ikintu akagitegura neza aje kugitegura akagihereza umwanya wo kugikorerako ntagikora gihuruduka ararindira umwanya ndabibutse ko aha mu gisagara ca Bujumbura huzuyemwe abanyamahanga batandukanye na cane cane abakongomani ubwabo baza baje kurondera ubuzima n'abanyamurenge baje bitwa ko ari impunzi nagoma ndababwiza ukuri abantu mufitinisha ikintu citwa umunyamurenge umututsi w'umunyamurenge mumenye ko muri ko mufitinisha ikara ryaka ko riri ku muriro ni nko gufata urusasu ukaruterera mu ziko ukaca usanza amagara imbere y'iryo ziko mu bisanzwe ubu uri umwiyahuzi abanyamurenge baramaze gusanzara mu gisagara ca Bujumbura nimugende murabe abariko barahunga baza bagana igisagara ca Bujumbura n'abanyamurenge nyene kandi abo nyene harimwo abanyamahanga baza bavuye za Canada za hehe ukibaza impamvu umukanadie afise ubwene gihugu bwa Amerika ashobora kuva muri Canada agaca muri Kenya agaca mu Buganda akava mu Buganda kuririnda agaja mu Rwanda akava mu Rwanda akaruhukira i Burundi akamenya ihoteli ashikiramwo akamenya n'imisi azohamara mbere akanakubwira yuko atakintu ariko arakora ariko aritemberera gusa yira dore ngo yango M23 yabimuje mu bihamya jewe ntacyo ninya nta niki cyama gitinya sinkivugira ariko nzi neza ko ntacyo gitinya ko babyanditse si umuzareno singifoto ye bazabihera hese afite magazine 3 ubwo afite amasasa arenga 60 hafi 120 hanyuma nafite muri magazine umbwire ngo yisha abantu bangana iki amasakire y'abahemira bayi wenda yigizamo n'uruhari ariko nta muntu n'umwe wa leta yakonguze kuri ubwicanyi bw'abahema birababaje biteye n'agahinda guys urupfu twapfuye bakomeje gushaka kutwica natwe tugakomeza ngo twihohore ngo kugira ngo batagira ngo njya nibuka ijambo uyu mugabo Moise Nyarugabo yavuze yarabwiye Muhindo Nzange aramubwira ngo ugomba kwemera tukitira tukabana cyangwa tukayobora tukemera tukabana ampe cyangwa se ukanga tugapfa comme des idiots twebwe ntabwo tuzapfa comme des idiots no ntabwo ariko bizagenda uzaturwanya afite imbunda tuzamwicisha iyo mbunda afite biranditse muri Bibiliya ngo utwara inkota zicwa nayo iyo nkota watwaye niyo tuzakwicisha seriezema ibingibi mbabwira ntarenga yobora icyo cyo ndanagisimbutse ndakirangije hanyuma kubyerekeranye n'amakuru ahari ndagira ngo mbabwire ko uyu munsi twarashe gatana totalema yavuyemo completely turasa ahitwa abazi nkaza Miramisindi ni wazi yari ahitwa za Kabamba njewe navuganye n'abasirikare bari bahari abo twari turi kumwe kuri telefone murabyibuka twari bane mwibuka yuko batubwiye bamaze kuharenga kare bari sigaje urugendo rw'amasaha 2 n'amaguru ngo bagere ku kibuga cy'indege ikavumu batubwiraga yuko uko bameze bari byanze bikunze Kavumu ni batayirasa mu gitondo bari bazayirasa ejo ni mugoroba rero Kavumu nivamo tuzaba tumaze kubona point strategique ari naho badanganyitse bavuga ngo mu gitondo ngo baratera mu Minembwe hari umunsi se batahatera ngo bashaka ngo kwigarura ikibuga cy'indege mugende mutere none se muzi ngo makanika ngo ahetse amashaza tibishoboka nubundi n'uyu munsi mwarwanye nabukiye bwabo mwararwanye ntabwo uri ya mugabo ahetse amashaza bro yo afite abana bari well trained ibyo ndabibagarantisa nubwo ari bake ariko nzi yuko ubusho bw'imbwa burutwa n'inkimwe icyo cyo mugende mukimenye ubusho bwanyu ntacyo bwenda gutwara muri kureba abanyamurenge bari gupfa hirya no hino side Kivu mukabareba abantu bakagira ngo ibintu ngo biroroshye ntabwo byoroshye turi muri politike y'akarere I'm sorry El Chanto ni nayo mpamvu nayihereyeho iyo tujya kuvuga politike y'akarere ntabwo hari ukuntu
hari ururimi twirinda gukoresha kubera ko nirwo neva ashaka ko tuvuga akaduteramo confusion. Murebe perezida muzima kujya ku mupaka ngo muzababaza ngo impamvu hano hiswe mu Kirundo. Muri kunyumva hano ndi kubona bari kumwe ngo ndi ku roasting network. Turakumva muhita turakumva mwere wari wacitse ariko ubu turakumva. Ari perezida wa Kenyeje avuga ngo abanyarwanda ngo ntago bigeze badutsinda ngo no mu mateka ngo muzinga impamvu ngo hano ngo hiswe mu Kirundo. Come on man, ntasoni un président comme never qui ne sait lire ni écrire, qui ne sait même prononcer leur nom, yarangiza akajya hariya akavuga. Je te dis et je le répète, uyu munsi ndi kukivuga sha mutankinisha maze iminsi muri Zaire, hanyuma ndongera mvuge kandi nsubiremo. Je dis et je le répète, ego je dis et je le répète, yuko neva we nutitonda iyo nda yawe tuzayipfumura encore, tuzayipfumura kubera ko politike yawe iragaragaza amacakubiri. Hariye ngo muri kurwana intambara y'abahutu n'abatutsi, okay, nta kibazo na murwana intambara y'abahutu n'abatutsi, ariko mwebwe muzasanga mwaribeshye ku rwego muzagera aho neva nguhaye nibura uramutse urambye ku ngoma na amezi 6 niyo nguhaye, amezi 6 gusa dutegereze 6 mois dutegereze. Nubu cyicaye kuri iyo ntebe mwene nzabarinza za demission, kandi ndabivugiya tuguhaye 6 mois amezi 6. Niba ukiri kuri iyo ntebe wicayeho uri kurya imikeke ugacinka ukarya isazi ugacinka ukarya inkwavu, hanyuma abana bakarwara bwaki ugashima yuko banywa amatihene ko uri ikivume. Neva uri ikivume, ndakugarantisa ko ntabwo bizakugwa amahoro. Iki kigoryi cyacu rero cyitwa Gisegeti nacyo reka nkigarukeho kugira ngo nsoze. Kikaba kishima kikicinye cyara kikicara kikavuna sambwe maze kikavuga ngo gifite ngo bazagifasha mu rugamba. Moneye urimbwa kubera iki? Kubera ko se aburi gukoresha kome votre money power n'abantu bafite igisirikare gishaje kitafite logistique nanye kereka gusa ivuye ahandi. Aba bakomediye ba South Africa bari kukoshya, aba bakomediye babandi mwabonye mu nteko ishinga amategeko bari gutomboka. Abagabo sinzi niba bazi no kurongora abagore babo baba baraho gusa birwa bavuga. Mugende muraza abagore banyu nibo mushoboye, niba bananira mugende mujye kuryama mu gishyamba cyangwa mugende mwicare mujye murara mu nteko ishinga amategeko muri kuvuga amanjwe. Naho nimuza tuzabatobora, kandi n'uyu munsi twaberetse isomo. Turacyafite amabuso zanyu, ziriya mabuso aba hostage banyu turabafite, mu bizirikane neza, mu bizirikane. Ngaho agiye kwa muri Chad, harya kiriya president kiriya cyana cy'umu president cyitwa ngo iki, kiriya cyishese cyitwa ngo iki mukinyibutse mukinyibutse man, kiriya cyana cy'igi president cyo muri Chad yitwa Debi Nkase, ariko afite ikindi afite ikindi kizina ni kwa bivuga, afite irindi zina ribanziriza rya se na se ry'igihugu. Abatazi iki cyana okay, na makuru njewe nzi neza ariko natoraguye ahantu. Iki cyana cyaje mu Rwanda murabyibuka neza, kije gusaba musade ngo yo kugira ngo kigirane partnership. Muribuka neza ko Chad yari mu ntambara irwana, mu gihe yari mu ntambara irwana, iki cyana kije ku rugamba cyitwa Muhammad Idris Deby. Nuko iki cyana kiragenda nicyo cyishese kubera u Rwanda ruri serious, rwaramubwiye ngo ntabwo dushobora gukorana nawe deal, wowe hangara ukica so kugira ngo be president, ntibishoboka. Hanyuma uwo wisha se w'ikivume ise yavumye ngo nuri gushaka himbaraga. Moneye turakugarantisa ko nta gisirikare cyadifite, kandi si ubwa mbere tuzaba tubakubitiye muri ririya shyamba. Ababakubise muri Kongo cyagiye 97 nibo mugiye kongera guhanga n'abakongera bakubita, kandi n'umungu mwabonye isomo. Ngira ngo ammunition zamaze kugezwa kuri airport. Aba South Africa bari kumanukira kuri airport, bari kugenda bakazamuka imisozi ya hariya, barangiza bakenda gusohora umutima. Julius Marema kwaje babwiza ukuri, yarababwiye ati mwitegereza abasirikare be muvetura ukuntu bameze, bari fit, physically fit.
mwitegereze namwe ukuntu abasirikare bacu bafite ibibuno bijagaraye. Ati n'intambuko yabo irabagaragaza yuko badashobora gutsindira urugamba. Ntabwo ushobora. Mwabonye bari abana muri go mu kuntu basimbuka gikomando. Mwana ava muri atari agasimbukira muhira akagukubita icyuma ugitekereza gukora muri twiga. Abo ni abana b'amasipesho. Abana twatoje bazi icyo intambara isobanuye. Bafashe imyitozo ihagije mu myaka 5 twamaze mu ishyamba. Nimutuze rero muwote uwo mwacanye ugiye kubakira. Mutuze rwose muwote kandi mugiye kubibona. Icyo ni kimwe. Ikindi nongera mbabwira ko twapushinze cyane. Iriya muri Masisi uyu munsi noneho twamaze gukandagira muri Warikare twinjiriye hirya kuko tumaze kugera neza za Nyabyondo. Nongera mbabwira ko hitwa za Kinyana hose. Kinyana muri FDLR. Mu mezi yose twaharwaniye uyu munsi twahavanye mu completely. Uyu munsi ari gukontororwa n'intare za Sarambwe nta FDLR nimwe isigaye yonka ntayihasigaye. Ibyo mbibabwire mu bimenye. Ndagira ngo mbabwire ko abasi gatoyi twebwe uyu munsi turi mu kibira. Turi mu kibira. Iyo mbavuze ikibira muhita mwumva ishyamba sha ryagahuza ibyega muhita mwumva none icyo tugiye gukora. Ndagira rero ndayishimiye nguhereza rendezvous mu Gitega. Sawa, Imana ibarinde. Muhere ukiri aho ngaho nkuko ubona topic hejuru turifuza ko ufata situation umaze kuduciramwo muri makeya uze no kwihuza nuko Masunzu arimo agaba ibitero iwabo mu Minembwe kugira ngo ari hashakira inzira azahungira. Ongera usubiremo numve. Nari nkubwiye ati bitewe na situation tubwiye uburyo bari gukubitwa muri side wabihuza ute n'ibitero Masunzu ari kugaba ku basore birwanaho mu Minembwe bivugwa ko ashaka inzira ko agomba guhungira mu Minembwe agomba gufata kiriya kibuga c'indege akaba ari azahungira. Masunzu arakora ibyo agomba gukora nk'umusirikare watsinzwe ariko igishobora kugutangaza nuko ashobora kwisanga adafite naho anyura kubera ko ayo ni amakuru mfite kandi ayo makuru namwe muraza kuyamenya neza ko ashobora kubura naho anyura. Rero muyategereze ikibuga cyo mu Minembwe nende kukibona kuko zaze ngo makanika zamworohera. Bro mu basirikare bakari makanika arimo pe arimo icyo cyo ndakikugarantisa nawe reba resistance bari abana rega barabari kimubwira ngo ni benshi barabari ariko reba resistance yagize kugeza igihe abahagaritse imitima. Ibyo byose ntibibereka icyo bari cyo. None se uzi ngo Masunzu ni uduteye ubwoba kare kugira ngo ibyo ngibyo nabivugaho urakoze. Urakoze cyane muhere. Ni nko kudira aba message nakurungikiye nabuze igenda ipininga hariya hejuru irabe. Reka ndebe. Ngira ngo ni kwakuzi waruvuze jewe cyangwa muhire. Wewe uyipininga aho hejuru Ko nayo mbona. Yes. Urakoze muhere reka Waje muri DM. Ego Sha nayo mbona wagerageza koherezana mu bijabo. impr shanto nimbukeneye ko tuyishira hejuru ishira hejuru. Ya reka twumve Mira and then kurikirana na Dieu toujours nimba bagenzi banje ntacu mwongera. Muhere urakoze cyane uze kuguma hangaha dukomeze dusangira update. Murakoze cyane bavandimwe kandi murakoze ku biganiro byiza mukomeje kuganira. Mu by'ukuri muri iyi minsi bisa nkaho umuntu yabuze ivugo ariko Imana buriya iracyafite imigambi ikomeye kuri twebwe kuko ntabwo hari umuntu urimo kuvuga ko mbona ndimo mwacecetse. ndavuga ntabwo unyumva. Mira ari kuvuga ziravume ntabwo mwumva. Aho ndanamubona hasi aho. Reka nkonkoboke rero ngaruke. Reka manuka ze kugaruka kuko host atakumva ntago byari. Namubonaga hasi pe. Yarari kuvuga. niyongere azamuka akomerezeho abantu ntibaraba benshi.
Mira wakongera ukazamuka host akakumva. ariko wasanga ari ukubera ikibazo ca Mira telefone yiwe ahangaha iyo aranyumva. muri Walmart. Uramwumva ubu ngubu Ziravume? Yes, aha ndamwumva kabisa. Murakoze cyane. Nari mvuze ati muri iyi minsi abantu basa nkaho basa nyine nk'ababuze icyo bavuga ariko kandi gihari. Ah, numvaga kera abasaza bavuga ngo ni agahomamunwa umuntu ntamenye icyo ari cyo. Burya agahomamunwa ni ukubura icyo uvuga kandi akanwa gahari n'amagambo aba ahari. Ariko umugabo witwa Gikeka yaravuze ngo umuntu avuga iyo ikintu agomba kuvuga kiremereye kuruta guceceka. Mu by'ukuri dukurikije iyi topiki mwanyu mwashizeho ni agahomamunwa. Kampere ku cyo Shanto yaravuze, mu by'ukuri simbizi, burya abanyarwanda bajya bavuga ngo nta kabura imvano. Cy'abarundi bakomeje kudukorera bagambiriye no kudukorera ibindi nk'ibyo twakorewe mbere, sinzi amaherezo yabyo aho azahekera kweri, kuko njyewe sinyirimo ntinye abanyamurenge bari murenge n'abari handi ku isi kuruta abantu bari Burundi. Ariya ma message yose nahembera nakangurira abantu, ntabwo ari abasivile bavuga ariya ma audio, ahubwo ni leta ya neva irimo ibipanga kugira ngo bazabone uko bazica abantu babyitirira ko ari abaturage bari bagize gute, bagize impungenge za presence z'abo bantu mu gisagara cya Bujumbura. Cyane cyane mu by'ukuri burya bagiye bavuga ngo umuganugani kiriho, imbeba zirya umuhini wenda yototera isuku, baza ariko babivuga. N'abarundi, abatutsi y'abarundi nabo barabemenge, kuko iyi jenoside irimo tegurwa i Burundi ntabwo ari iy'abanyamurenge gusa. Mu by'ukuri irimo iragana ku mututsi uwo ari we wese. Ikimenyimenyi nibyo Shanto avuze by'iresansema. Iyi resansema mu by'ukuri muri izo komine wenda avuze, wenda usanga nta banyamurenge bahari. Iyo batangiye kuresanse abaturage, burya nimwe mu nzira 10 zigize jenoside. Batangiye guselectinga abantu, bamenye abatutsi bari muri iyo komine, bamenye aho batuye, bamenye imitumba barimo, buri kimwe cyose bamenye ama adresse yabo, kuko igihe cyo gushyira an application bazashyira mu bikorwa ubwicanyi ntibikabagore, bazabe babizi, barabarepere, bazi aho bari baherereye, ku buryo kubica bizaborohera. Kumva rero zirya message zose ziza zitirirwa abanyamurenge, bashobora kwitirirwa abanyamurenge ariko muri rusange ari umututsi uwo ari we wese aho ari hose, kugira ngo bazamwice. Je niko mbitekereza, ni nako mbona. Nkavuga yarabivuze umuvandimwe Muhire, mu by'ukuri ugira ngo uraryimara naho kuraryitera. Uriya mugabo wagira ngo karashaka solution, naho kari enfonce davantage. Ntabwo amarira y'ababyeyi y'abano bana babuze ababyeyi babo mu Burundi bizabagwa amahoro. Ubu nyine imiryango abakomoka ku basore babuze ubuzima bwabo i Burundi muri 1993 ubu baruzi kurusha.
ba bantu bari uzi kurusha abana babo basize b'imfubyi bafite ababo kandi ni bakuru havuga ngo byanze bikunze wenda iyo bije guhagarara bitakomeze kugenda biba cycle repetitive wenda bo byibagirwa ibisebe byageze muri 2004 bitangiye wenda kuma wenda hasigaye tuvuge ko wenda hari hasigaye inkovu kuko inkovu na rimwe nayo iraryana ibya 2004 nabyo birongera kandi birongera biyo bisebe bibisi imyaka yaribaye myinshi kaho zokize bya bisebe dore kandi batangiye kandi gukora ibindi kumva mu byukuri amaraso y'izi nzirakarengane zaba n'abatutsi bapfira kuri abutaka bw'u Burundi jewe ntekereza ko byanze bikunze ari amaraso azahorera wenda abantu bemera bazi yo bamenyereye yo kamana wenda baza mu ijuru wenda bazabazwa mu rubanza bwabo bishe ariko ibindi tusepeye isiba uriya mugabo atarebye neza il va payer la facture y'amaraso y'abatutsi akomeje kugenda amena yamennye mbere na n'uyu munsi muribuka neza bino bintu yavuze ngo agiye gutabara abantu bene wabo muri Kongo noneho babigize nka kota 73 bahamagaye ba Mayimurere baza gufasha abahutu b'i Burundi za Nyanzare bica abatutsi none nabo barambutse bagiye gufasha ba Mayimayi kwica abatutsi kandi bo muri Kongo urumva rero nuguhererekanya mbese bahana imibyisi kugira ngo bo bakomeze bica abatutsi ariko hari igihe kizagera ibi byose bigahagarara ntabwo abatutsi bazongera kwemera gutega amajosi ngo batemagurwe bashinjwe nk'ihene oya General Michel yaravuze ngo nta muntu n'umwe wo muri yo plateau bazafata bakotsa bakamurye wenda bazica umwe bice babiri ariko ntibazabona umwanya wo kubotsa ngo babarye babarisha imigati ibyo ngibyo ntibizongera kubaho na rimwe katugende kuri tematike y'uyu munsi mu by'ukuri namenye amakuru ko bateganya gutera bazamuka muri Nyarujoka nkibyumva nagerageje kwibaza mu mutwe wanje igisubizo umutwe wanje wampaye nibyo inkwakuzi yabivuze uriya mugabo yabonye ko yabaye akile impande zose ingabo ziri mu Minembwe iyo habaye ikintu wenda batsinzwe cyangwa habaye ikindi kibazo bafata inzira yo kumanuka kuri zero ukamanuka za Murima zikaja za Baraka na za Uvira ariko bazi ko igitero kirimo kigana kijiyo ngiyo bagomba guhungira icya kabiri uyu mugabo kuvuga ngo he inzira ijinganji iriya ntahazi nta mashyamba harazi kuko nk'uko zavuze yashaka kwerekeza ahantu mu ishyamba yo mu Rurenge yagiye aravuga ati rero kuhagera niki nugupaswa ashaka inzira muri Nyarujoka uzarenguka ujiyo ngiyo muri ayo mahoko kuko yabonye inzira ziwe zose zirahetse ariko nakomeze umutima umugabo niko ajya amera
iyo ushoye intambara ugomba kuyirangiza. Ikintu kimwe, yananiwe intambara yo muri Grand Nord, ananirwa intambara yo muri Nord, none atangiye muri Nord ya Sud Kivu, yamunaniye yayitsinzwe, sinzi ya Sud kazayishobora. Niyo mpamvu arimo yishakira ubuhungiro iyo azaje kuja muri ayo mahoko. Ariko abo bantu sinzi ko azaja kugera Rurenge n'izo ntera hamwe ziwe ngo zizamureke. Simbihamya mu by'ukuri. Rero abana bacu hamwe n'Imana bahagaze neza, byazi bikunze rwa rugamba bazarutsinda kandi bazarutsinda n'ishema. Muhumure bene data, mukomere kandi dukomeze dusenge, kuko Nehemiya yarwanishaga ukuboko kumwe ukundi kubaka. Naho Zerubabeli nawe yarashinzwe iby'umwuka, nawe yarasengaga. Natwe ariko tuzatubigenza, bamwe barwane, abandi bubake, abandi bagire gute, abandi basenge. Byose ni intwaro. Wenda abantu bashobora kubifata bakabifata nk'ibintu bisuzuguritse, ariko ibibwirizwa bisuzuguritse ababizi abazi n'icyo zabamariye, abazi icyo zabibakamiye barabizi mu by'ukuri. Twebwe mugiye kureba amoko duturanye yose uko angana, wenda bashobora kudukuba inshuro zirenga 100 cyangwa 500, bakaduhagurukira bose uko bangana, ariko bakaranirwa kudutsinsura. Niyo habaye amadega ariko bananiwe kugera ku cyo bagize gute bateguye. Kubera iki? Kubera ya Mana yacu. Ba Zerubabeli barahagaze rwo, n'aba Ezra barahagaze kugira ngo bagire gute, kugira ngo basabire ubwoko buhagarare bushikamye. Kandi iyi nsinzi mu by'ukuri kw'Imana, ntabwo umuntu wese ushigikiye twirwaneho ufite ubwenge buzima, ntabwo ino nsinzi twoyishimira twirwaneho tugahagarara tukikubita ku mutima tukavuga ngo iyi ni insinzi ya twirwaneho, biragatsindwa na rimwe. Ahubwo iyi ni insinzi y'Uwiteka, kuko niyo yadushoboje. Urebye abana bangahe batarenze 100 ngo bahagararanye n'ubwoko burenga 5,000. Iyi nsinzi ntitwoyiratana, kuko uwo tuyikesha arahari, kandi azakomeza abane natwe. Umwanditsi yaravuze ngo Uwiteka ari mu ruhande rwacu, umubisha wacu yava hehe? Turicwa umunsi ukira, twahwanyijwe n'intama zibagwa, ariko turushishwaho kunesha n'uduha imbaraga. Uwo nguwo wenyine niwe tuza turata insinzi, kuko insinzi iva kuri we. Bavandimwe, tarondogoye, mukomere mushikame. Imana idufiteho umugambi mwiza. Kuba tutararyama ngo buce mu gitondo tuvuge ngo reka dutere ubwoko bunyanaka, reka dutere abanyanaka, ibyo ntibiratubaho. Ariko buri gihe twivuna umwanzi waje kuturimbura. Imana ntizemera ko turimbuka burundu, izakomeza duhagarare. Murakoze cyane. Imana ikomeze barinde kandi bagirire neza. Yes, urakoze cyane Mabure. Nk'uko bivuze, Imana irahari, ariko kandi natwe nk'abantu tugombe tubwize icyo dukora. Umuntu mu bushobozi bwiwe, buri muntu iki ntabwo ari igihe cyo kuryama, ntabwo ari igihe cyo kureba, ahubwo buri muntu wese agomba kugira icyo akoze. Tunamenyesha abantu ko ubu mu mujyi wa Uvira harimo umutekano muke cyane, ndetse n'uriya mushasha wose wa Purene, kuko twabibabwiye kare, hatanzwe imbunda nyinshi zihabwa abazarendo. Amakuru turimo twakira ni uko ubu hariho abanyamurenge benshi bariho bahungira mu Burundi, bagahita bajanwa mu nkambi itaramenyekana. Aya ni amakuru tugenda twakira, wenda
message aturutse ku bantu begereye hariya, abantu bayabaza neza, ariko hari ntimeze neza, ari nabyo twahoze tuvuga kare. Ibi bintu no kuvuga ko abarundi bagaragaza ko abanyamurenge ari aduyi, ari ikibazo, batagomba kuba mu mujyi, bakabajana mu nkambi ukwabo. Mu by'ukuri bitewe n'amateka yabaye hariya, mwese mutayoboye mu Gatumba, nk'abanyamurenge ntitwareka kugira impungenge z'abo bantu barimo bahungira hariya i Burundi, kandi abarundi bavuga ko aribo banzi, bakabajana mu nkambi zabo ukwabo. Ni ibintu abantu bagomba kwamagana, ndetse na leta y'u Burundi ikabimenya. Reka twakire abandi, hanyuma dukomeze tuganire. Ndagira ngo twari tugeze kuri Mwana Bev and then Espoir. Ijabo ndacabuze gatoya mu minota I 5 think ariko ko Espoir abanza. ni Espoir waje mbere n'ubundi. Espoir twumva. Espoir King. Espoir ntabwo atumva, reka wari imbere ya Rimira na jewe Dieu toujours nitwe twariko twari okay, c'est vrai, vous avez raison. Dieu toujours ngira ngo niwe wari ugezweho, c'est vrai. hari Mira ntiyaciye amanuka arasubira araduga, niko mwari mwagiza amanuka. Mira yavuze ni urangije kuvuga, ntabwo wigeze umwumva. Murakoze cyane, nagumye numva iryo jwi mbwa sinamenye ko yari we. Nabikurikiranye. Murakoze cyane. Murakoze, hama namwiriwe. Hama je ko nagomba kuvuga ku kibazo c'abantu bariko baraja mu Burundi bahungirayo. Je nibaza yuko hagize nk'aba babajene bariko baraje nk'abari mu gisagara, hariho wafatiwe kuri Avenue de l'Amitié mu mwanya wahera, araja muri documentation muga yavuyeyo. Mugabo je mbona nk'umuntu afise imodoka, afise uburyo, nta kuntu yoja mu Burundi yobandanya. Yego imbibe zirugaye, mugabo urubibe uciye ku Kanye kuntu uzeye Muyinga rurarengana, urafata kajabuka Muyinga ukaja utera ubandanya i Tanzania, hama ukaja tukaja mu Rwanda. Nivyo mbona ko vyoba vyiza, vyofasha aho ko bokwirirwa haragira abajene bagwaye canke bagiye, kandi ivyo birazwi no kwicwa harya, nta kindi ikintu bashoboye no kwica mu Burundi. Abadede nta kindi bashoboye. Hama ikindi naco noja mvuga nti Dieu toujours nari nakibagiwe ko message y'umuntu nakiriye nuko kugeza kuri ubu ngubu abahungu, umuntu wese w'umusore cyangwa se n'abagabo bakiri batoya, nuko batava mu mazu bitewe n'uburyo bahigwa. Rwose abahungu bafite ikibazo gikomeye cyane hariya. Nivyo nariko ndavuga, nariko mvuga ko abantu b'abajene n'abantu b'abagabo bari guca hariya za Muyinga, hama bakaja bakavuga ati twebwe twahunze, bakabona badashobora kutwakira ngaha tubandanye, reka tugume tubandanya tuje gusaba ubuhungira ahandi. Nico nariko ndavuga ko fendofe ejo ni hababa bizogira. Hama ikindi nobaha ko umuco, je twavuganye n'umuntu yibereye hariya hakurya hariya, ejo nibaza sinzi yuko bazoshobora kugwana kubera batakaje cyane gose birutse ku mugoroba, hama batakaje cyane gose, sinzi ko bazonabishobora, ntizi ko bizokunda, kandi bariko barakora neza. M23 bavuze ko ibagejeje kure, ejo bashobora kuba bafashe ikibuga c'indege ca Kavumu, barengeje babirukanye, muga batakaje gose, barashobora kuba ejo bariko baraseha ibiziga batwara gose birenze urugero. Rero niyo message noba ndaranye ubunyene, kandi nawe nyine aciye avuga ati reka nduhuke, numva mpuhutwa. Murakoze. Dieu toujours urakoze, ariko dusize muri suspense. Ayo makuru yatubwire neza Dieu toujours, ngo byagenze gute, yavuge neza mu munota umwe. Inkuru nziza nuko ko uno musi kuva mu gitondo bakiri kumwe bakubiswe, barakubitwa bikwiye, bararanya ibiziga ikagene bingana. Hariho nabo bataye, urumva mu bavuze ati ejo turashobora kuba tudashobora kugwana. Ibiziga ni iki? Ibiziga ni imirambo. Ejo barashobora kuba batariko barakora ibiziga masavye ibiziga. Ubije reka avuge yarangize. Hama
urumva nuko niko bimeze mu isanzwe bavuze ati turaye nabi cyane gose twatakaje bitebwo ati rero ejo Yeah, turashobora gukora kandi ikibuga cy'indege kirashobora gufatwa ejo cyambara ati birashobora gushika ejo higafatwa kuko turaye hafi yaho murakoze yeah, diye tujuru urakoze. Ibyo biziga mugani wawe uvuga twese twabonye amabisirikira ku masocial media. Ngira ngo n'iriya ndege yabo yagiye kurasa izi ngo irarasa M23 niba n'umupilote wabo bafite n'ubwoba nawe. Maze abivutamo abajugunya amabombe arabarangiza wenyine arabirasira. Buriya iyo umuntu arwanira ukuri Imana ibiri ku ruhande rwe ntahitamufashiriza buriya yari inzira nk'iriya nayo Imana agomba gukoresha kugira ngo bonyine birangize. Ntaco bitwaye yaba yariyongeje ngo igaruke kandi yongera abandi. So sinzi ukurikiraho Espoir uratwumva ubu ngubu? Espoir King. Espoir ashobora kuba yasabye mikoro ariko atari Twakuzu ready. Mwana Beve uranyumva? ya ndabumva namwe muranyumva. Yeah, turakumva. Yes, ubwa mbere reka tubanze tubasuhuze, duhuje host n'abako-host bijabo na Inkwakuzi ndetse n'abandi izindi mfura zose zaje gutaramira hano zagiye zica hano ziduha amakuru ndetse zitabariza abandi uriya mugabo yashize ku isoko yumva ko ashobora kuja kurimbura. Ibyinshi babivuze, reka natwe twongereho gatoya. Sinzi niba muri kunyumva. Turakumva Mwana Beve. Okay, merci. Yeah. Nari mvuze ngo ibyinshi babivuze abagiye batubanjiriza hano babigarutseho, biteye agahinda kandi biteye isoni kumva umuntu w'umunyamurenge aho yakagiye agafatikanya n'abandi kurinda ababyeyi, ariko kuri none akaba ari we uhagurutse kugira ngo yohereze ibitero byo kurasa base, kurasa ba nyina, kurasa abavandimwe biwe, kuja gusenya iwabo. Abandi bagira ishaka ryo kurushaka kubaka iwabo, ariko n'umugabo iwe ntahaga amaraso. N'umugabo muramuzi, ndavuga nimvuga uwo mugabo ndavuga uriya generale Masunzu, Pacifique Masunzu. Ni umuntu aho yageze cyangwa ahari yahagejejwe n'amaraso y'abana b'abanyamurenge. N'abana b'abanyamurenge bagiye baja kumwitangira, agakunda kugira ngo abashe kwambara iranka. Naho ageze ubu ngubu naririya ranka cyangwa ikindi ashaka gukora kuvuga ngo afate abantu abohereza ibitero, aho abandi bashobora kugenda batamumuhana, inka zigakamwa, ibitaramo bikaba, ariko iwe yumva ko iteka ryose ashobora guhora iwacu havuzwa induru, nibyo byumva ko bishobora kumushimisha. Gusa icyo twamubwira, dufite Imana kandi abanyamurenge barabyaye. Ntabwo tuzigera twemera yuko bashobora kutwica uko yishakiye. Abanyarwanda baciye umugani baravuga ngo urucira mukaso bwacu bugahitana nyoko. Yibwira ko agiye kwica bariya abaturage bari hariya, ariko bariya abaturage ntabwo bazapfa kubera ko barabyaye, kandi bariya abaturage baragwanira ukuri kwabo, baragwanira gakondo yabo. Nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bari bampamagariyemo, nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo gushaka muramba barako barampamagariramo cyane. Nari mvuze ngo nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo gushaka gutandukanya abanyamurenge na gakondo yabo.
iriya ni gakondo yacu, tugomba kuyibamo banga babikunda. Masunzu ufata interahamwe, agafata wazarendo, agafata FARDC kugira ngo bagende baje kurasa ababyeyi, baje kurasha abavandimwe, baze gusahura, baze gutwika ibyo abantu bubatse. Imigeneka y'ibyo byasenye byasigaye, abasore cyangwa intwari ziri hariya zagurutse kugira ngo zibungabunge, bakumva ko ashobora kubirimbura. Si ibya none, uwatsinzwe ku rugamba iteka ryose na disipurine ya FARDC ni kiriya kibiranga. Barananiga kurwana n'abasirikare, bakumva ko bashobora kuja guhohotera abaturage. Rero mu by'ukuri ibyo turabyamaganye, twamaganye n'ubwo butegetsi bwose. Gusa ikintu ni kimwe, amaherezo yabyo kuko Bible ivuga, amaherezo y'umunyabyaha ni urupfu. Ibihembo by'umunyabyaha ni urupfu. Masunzu ni ibintu bibiri. Icya mbere, azitwa kandi azitwa n'abo ngabo yitwa ko afatikanyije, cyangwa n'iyo ngoma yagiye kugoba. Nimba atari ibyo ngibyo, umunsi umwe azagenda mu rukiko aryozwe ibyo yakozwe, n'abambari be bose akoresha bamenye ni ibintu bibiri. Nimba iyi ntambara ibasize amahoro, umunsi umwe bazahagarara imbere y'ubutabera baryozwe ibyo bakora. Naho abarundi, tugaruke ku barundi bashaka kuja gukoresha kugira ngo bagende muri uwo mugambi wabo mubisho wo gushaka kwica abanyamurenge. 1 second. Yeah. Bariya nabo bamenye yuko amaherezo tuzagera ku mahoro, kandi nitugera ku mahoro bazashikirizwa imbere y'ubutabera. Isi ya none nta muntu ushobora gukora ibyaha ngo bizagende bimusiga amahoro. Twarabibonye abakoze genocide mu Rwanda, baragenda nyuma y'imyaka 30 bari mu gufatwa bagashikirizwa ubutabera. Rero turamagana ibyo bitero byibasiye ababyeyi, turamagana ibyo bitero, izo mbunda zikomeye baje kurasira mu baturage, ukibwira yuko nimba bashaka kurwana n'abasirikare, ukumva ko bashobora kuja kurasira mu baturage, mu bana n'abaturage n'abadamu, abadafite ibigwanisho. Nimba ari abagabo bavuye aho ngaho bakaja kurasira aho ngaho bafite intuza, bagasanga abafite izo ntwaro, ibyo byose ibyo bakora barihenda, ntacyo bazageraho, ko baravomera mu bitobotsi. Yaba ari abanyabwenge bakise ku iherezo ryabo, yaba ari abanyabwenge bakarebye ukuntu igihe kimeze, kuko Fande Makanika yagiye kuja kubivuga, aravuga ngo nta muntu n'umwe uzadukura muri iriya gakondo yacu, nta muntu n'umwe ufite ubwo burenganzira. Ari uwo Masunzu n'abo banyamurenge bandi bakoresha bahora bagoba leta ya Gisegeti, ntacyo bazageraho, kubera ko dufite Imana, tukaba twaranabyaye. Rero nkaba nashishikariza buri mwe wese, umunyamurenge ndetse n'inshuti zabo bagifite umutima, cyangwa bumva bafite umutima w'urukundo, yuko buri mwe wese ashobora guhaguruka agatabariza, ndetse byaba byiza twese duhagurutse tukaja gutabara iwacu. Nta wundi uzodutabara, nitwe tuzitabara. Ubutabazi dushobora kuhatabara mu buryo bugiye butandukanye, kuko mu by'ukuri kuri none hari abantu bahunze bari mu bihuru bakeneye ibifungurwa, ubwo ni ubutabazi. Hari abantu bari kunyagirwa mu mvura, dushobora kubatabara mu buryo bwose, ari uburyo bwa mikoro ndetse n'uburyo bwa fizikali. Tugarutse ku kandi bari bavuze biriya by'abariya bene wacu, birababaje kubona leta ya Neva yumva ko ishobora kugenda igafata ubwoko bikibasira ubwoko runaka kugira ngo baje kuburimbura, ndetse hagakorwa n'ibarura bategerejwe kugira ngo babone abo bantu. Mu by'ukuri biratangaje kandi biteye isoni nk'isi ya none ukuntu itagira ubutabera, isi ya none ukuntu ikunda kurebera. Twarabibonye 2015 nimba ntibeshe,
ubwo bagenda bagafata imbaga y'abatutsi bakabica, amahanga yose abirebera, kandi UN ndetse n'amahanga yaragiye kuvuga ngo never again. Ariko kuri none leta y'u Burundi ifatanyije na leta ya Congo ndetse n'interahamwe bahaguruka bakaja gukorera genocide abanyamurenge ndetse n'abatutsi muri Congo ndetse n'abatutsi mu Burundi, ariko isi igakomeza ikarebera. Bene data nshuti bavandimwe, mureke duhaguruke dushaka uburyo twihesha agaciro. Ari ijambo Perezida His Excellency Paul Kagame yavuze, aravuga ngo nta muntu ushobora kuguhesha agaciro. Ni ijambo nkunda cyane, rihora iteka ryose rimotiva. Nta muntu ushobora kuguhesha agaciro, agaciro urakiha wenyine. Rero nshuti bavandimwe, mureke duhaguruke dufatikanye twebwe twese twihesha agaciro. Kubaho kwacu muri kiriya gihugu ni twebwe bizaturuka mu mbaraga zacu, bizaturuka mu gaciro tuzaba twihesheje. Nitutihesha agaciro, ntabwo never ateze kuduha agaciro. Nitutihesha agaciro, ntabwo Gisege ateze kuduha agaciro. Nitutihesha agaciro, ntabwo kiriya gisahiranda General Masunzu azaduhesha agaciro, kuko agaciro we yarakiyambuye, yiyambika ubusambo kugira ngo abashe kuvusa amaraso ya bene wabo akunda abeho. Rero ndangiza, mureke twihesha agaciro, duharanire kubaho, nibwo butwari. Murakoze.